uangalizi watukufu wa shabakati internet ya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maksus lelo tarehe mingomili na mfukare yaho mwezi wa Septemba ngarwa zao mfumo vanu ranzi ye jumuiya ya madola haruma umkonsi wa mingominani wa hele baraza kuu la hifadhi sozi haki za sharia za ulimwengu ziona naho mjini New York. He masuala mbali na mbali ya remao wa ulimwengu homo nano wa kawaida wa hainima. Kao miongoni mwa masuala yatokeao abaha harma ulimwengu uhusu zizingiri mbali na mbali ziremao wa ulimwengu le suala la Gaza la rendwa tihingu ni Myahudi ni Marekani kao tuhuma zinji zikaya yukai Faransa Emmanuel Macron ngubaharilio nguhutwaini mwahe Marekani ni Myahudi haurenda ye Palestini nai tuhuma jinji likaya izole za sababisha Rais Vladimir Putin, Rais Xi Jinping, Rais Kim Jong-un ndiye mtukufu wa hatu Erdogan watsanganya imasa wazima ne Pakistan ili wagabili le suala la Myahudi namna yasimbao kufuru lijwaundo ya ukaya Myahudi zinongozi njia zirendao yezitendwa za kijailia ya zirendao harma wa ulimengu wa Kiislamu kabajaka ya fursa tsoka yontipia ekatsi lukaya wahundi hewandu wafanye baraji wambe sirena mnainu Marekani kaina uja uhimilia ndrabo kena uja uhimilia ufisidifu kauna uja uhimilia ujahilia wa uhimilia Myahudi yarende dunia nai isode za sababisha lelo harme siasa ya Faransa Emmanuel Macron ya tendeziwa nuwa Faransa wao ikao winji wa Faransa lelo wasahau demokrasi na haki za usawa ni namna waangalia we Faransa inamna yurumao lelo Macron kajaka uoneha hadito jema ngasina takriban mezi sita ban wajuha movement mbali na mbali ikao zifaliki Emmanuel Macron ne siasa ya itendeza ele jumba la mawakala ngilona la hensi ya Faransa ngilona wandu washe ngilona wandu waume ikao wotsima Islamu lakini wao nao ya ukaya Marekani ni Myahudi namna wangamizao ye Palestine ngwatu muyo ya ukaya Emmanuel Macron ngohobavuni mwa Myahudi ne Marekani le jumba la mawakala la Faransa
liungu hantondo zinji winji wa halo bimana de majorite wahimili ya Gaza uliho de zitendwa zidiro zijirisizwa ya Gaza hamisu wa Faransa wadubu ho pareni ili wasai wa unue konansa Emmanuel Macron hakika ibenu hayakaya Faransa ya demokrasi ilengemvu holi hode namna wagabili Emmanuel Macron hamisu banu Emmanuel Macron hakahenda harmase mimbari za Jumuiya ya Madola yende ya umbise Vladimir Putin ya umbise Erdogan ya umbise Kim Jong-un ya umbise Xi Jinping uhusie position wairenga ni Gaza hindi mana hindi ni Emmanuel Macron hamisobanu yenda ya rongoa kivamana yenda ya rongoa kiwatwania yenda ya hima ya uka Faransa ngekubalio daula ya Palestine lo suala muhimu ya lazimu ke sonti piari juzize mana hindi ni Emmanuel Macron ya changer veste mana ya changer veste Emmanuel Macron ni namna ya lembelea hauka halembeziwa ni wa Faransa wao wamlebeza ya ukaya kabasi bobila ganzao ya temisioni anzi ya hindinido Emmanuel Macron ya kaulazimu yafanye no ya hunde stabilite politique haruma ensi ya Faransa hahunduye shabaha ho wakati unu ho mkutano wa mengomi nane wahele baraza kuu la Jumuiya ya Madola ahundu mkutano unu uka munasibu hoheju hohenda yende ya rongowe ya lahani ya Marekani ya lahani ya Myahudi ya jiungamanye nezensi ziwani yao owatwania neziwani yao ze haki za kijinga neze haki za kikriminel zijirisizi wao ye Palestine neti ya Gaza omji wa Gaza urenda dakandaka ye Irani ihimi itubisa hamiso banu ye Myahudi wandu waonu dunia iwonu pia ya ukaya ye Irani ngio na nchida za ushindazi hime zitubise ye Myahudi lakini imbaba wahe Myahudi wode Marekani yabwe nkodo ijo sanganya eke sanganya wajo mwaniamba Emmanuel Macron hahundu ye fursa ya usahe politiki ya hahe ne stabilite ya hahe holiho Irani hamshamili bahe holiho wajau fursa ilo na Vladimir Putin neti ya shinile lo yonaitiso kusonwe Faransa isome ngoni mweze nongwe kao wasingiza Emmanuel Macron wakawona ukaya kailile chindo ele jaliko lire mahahunu iliye Faransa ifungue mifunguo ya uchilili ya inti ya Palestine ike daula huri jese daula ye Faransa ide himi yamba daula ya Palestine gyo ya halali ya baha Marekani iharaya ya ukaya Palestine raha kaisi daula wajiungamanya na Benjamin Netanyahu haulani ya uka Palestine kaisi daula Faransa yangaria yeshin ne Rusi yangaria Komor yangaria zensizi njizi liyo haruma letengwe kuu Faransa Marekani ijiundu hiyoche Marekani ijiundu hiyoche harme Conseil de Sécurité yeba Marekani bandi ya ijiundu hiyoche osonima
et Conseil de sécurité ka odo walo contre ya ukaya e Palestine itike daula na rambe sensinen ku zahe droit de veto zikubali umchililiwa wa he Palestine ike daula e abo bahi eke Marekani jiundu hiyochi harmazinsi san zahe droit de veto zahe Conseil de sécurité iharaya ya ukaya e Palestine keitsukaya daula e abo wajoka na ushinzimba ado wani wajoka ukubali ya uka inti ya Palestine inu daula ya kansi jeze daula hau amrejei ka Komori ya Jumuiya ya Madola kamili tarehe 12 ya mwezi wa Novemba hashiwi na majana shenda na mengo mfukare na ndadaru ya Komori kabla ya tarehe 12 ya mwezi wa Novemba hashiwi na majana shenda na mengo mfukare na ne ye ze dola zonti pia za hole mengo ye Conseil de sécurité ikubali ye Komori ya uka masi wa mane sanzane lezo mbabanu ya bondondondro andwelewe yukaya e Jumuiya ya Madola kamili ikubali ya ukaya e Komori masi wa mane o harayamba waharaya de Faransa wamba ukaya e Komori simasiwa mane shamasiwa mararu bandu bahanu walo uziro wa mruhelewa bandu bahanu walo uziro wa mruhelewa yohukaya e Faransa ngasina maha 50 ranziri renge istiklali e Jumuiya ya Madola kamili e Conseil de sécurité ya he Nations Unies ikubali ya ukaya e Komori masiwamane ngazija Nsuani Mwali na Maore e Jumuiya ya Madola ivalide ya uka iyo daula ya masiwa mane inumbe ya midumine e Faransa hiyo che yaraya endongo silokaze nongo zamba harume Jumuiya ya Madola shaso muhimu ye kazamba adizanziwa hakaboza hamba ni Jumuiya ya Madola harumale suala la he Komori ya ukaya masiwa mane zenungo yizongizo ya abo hatana lelo riboha haigozi shamvu leswala hatu la Komori la Maore ni Faransa ye Jumuiya ya Madola iharaya ya ukaye Maore yotsi ya Faransa lakin bandia Faransa iharaya ukubalizo ye Jumuiya ya Madola wahamba irenge haigozi shamvu ye Maore ngwaendelea hata nabaha izo ngizo harume nukta inu ya jalelu e Conseil de sécurité o winji wa hayo wahe umami mutahida ngwa kubalio ya ukaya e Palestine inu daula she Marekani haraya Marekani haraya kabodo bahanu ranzao obenufu wahese nsinkuzi rumawe dunia lelo walo tayari Palestini ike daula warambie izo watoka ufanya bandi ya Marekani ni Israel iharaya mkutano wa mingo minane wapangishiha umahaunu wa humazi uziri na kume wa 25 humjinini yoro ya sababisha lelo ye Faransa ya jamwa ya sababisha lelo ye Komori ya jamwa ya sababisha lelo
Benjamin Netanyahu yare magungu harmale baraza kuu la Jumuiya ya Madola uhusu le suala la Palestine. Abwe Palestini disonge jo kauka daula kaina kauka daula. Palestine kaina kauka daula bahari dunia pia wakubaluka Palestine ndio daula nzima miongoni mweze daula nsani zahe Conseil de sécurité kaihara ya ndongo wao yo droit de veto yongilo sawa nile suala la rihunda nile suala la hatu ya helesiwa la Komori la Maori. Dunia pia wakubali lakini Faransa iharaya yo de droit de veto Faransa walonio harma Conseil de sécurité namnaje lelo dunia joka ubadili ze procedure hizo za conseil za pouvoir ya Conseil de sécurité namnaje lelo Faransa lelo tsoi haja Hungaria Yerusi Hungaria yeshin wahimi ngwambao ye Palestine ndio daula abo bahi enrongo ndio watukufu enrongo ndio douzia Benjamin Netanyahu bimana de Israel ese masakri yazijirisao harma mji wa Gaza yazie anamnaje ya Myahudi yatoka uzia yazitendwa za kifujari yazijirisizao wana mayatima wanruashe watutimizimaha wanruashe wa usaya wanruaduhazi makansi msiri juu wana watutu wahamao ye Israel yadunga hautimba kufuru harma mji wa Gaza namna je barishia iso mfaume mwendono zizu ya hamba hamange tayari ya ubeha masoroda ziu himengomili 20,000 solda nge tayari ya ubeha noandwe de wahime wafanye fasi yankodu wahime wangamize ya Myahudi wahime wahifadhi ye Gaza isende pombonu yabo zesibuzi ze hija ndabo ujitenga zesibuzi ze hija ndabo ujitenga namangalie ezajiri lelo Faransa izo yarifanyao sisi wana wa Komoro ya wao ye Faransa iwao Faransa ange wao wana wa Komori harme bahari yahe mipaka ya Nzwani huenda Maore Faransa ange wao lelo sido rizambao shabakati l'internet ya lelo sido sisi rizambao sisi ungarji fahario ya ukangarsi mengoni mo wana wa Komoro rahima banu riso uzitia hodingoni rigabilio ye Faransa inu riwambi yao eziruho zao uhusu le suala la helesi wala Komori la hatu la Maore rizamba ndose video wongizo yabo nzishia nyonsi pia besha bandi yaho wenji wa hanyu mlo andirect yabo ezinji nambao ngasi mforo hao ni honziani sha ze video wongizo yabo na mwene masibuwe mjue iso rahamba ne namna ragabili le suala la helesi wala Komori la Maore li ramba ukaya ze kwasa ze markabu sibahizao wana wa Komori hunu ngazi jana Nzwani na mwali hauroshe ya harmale siwa la Nzwani kuendelea hamaore zemelizila ze kwasa zila kasuji usaho barini zila ngazi dangusi wao nezemeliza he Faransa zibilili yao ye mipaka ya he Maore wana wangu hao harmezi siwa ziraru mwali na Nzwani na ngazi jawasinjie harumale siwa la Komori la hao la Maore zemeli izo sumare
giso hobarini sasa yangasijibenu wao zedangusa ze kwasa za hoa Komori wapashi au wanza wanje harma lesiwa la Komori la Maori ngabo meli zijibenu wao hauzidangusa zifemaji ziwe maranya wapashi ya harma ze kwasa ngabo zitata yao izo de zinji sumare zitata yao zivubao na uua dhahir wana wa Komori wapashi yao harma lesiwa la nzwani hauendelea harma lesiwa la Maori ari zamba zenongo hizo haukarja zamba rizamba twabwan rizamba eze kweli zibenuha haukazi jabenuha zibenuha abaha hezajiri ze fatra glonizo zinu wandu waona dunia pia waona le monde ma journali mahu ya kile mengu waonesa ze video ne mafoto ne mapicha ya hele jeshi la barini la serikali ya Faransa madhalimu makriminel materoriste wangamizao wana wa Komori wala wao harmezi siwa zinzo ziraru hauendelea harmali siwa la Komori la Maori si haki isitendwa hizo nizo ye Myahudi wiyo yazifanyao harma mji wa Gaza ye Myahudi nguo ye Myahudi ngudhulumo wana watutu ye Myahudi nguo wandu aduhazi ye Myahudi nguangamizo wandu washe walo wa uzaya kabati zitendwa zaki jinga kabati zitendwa zaki fujari ye Myahudi atsozi jirisa harma mji wa Gaza harma ya Palestini izo ye Myahudi yazirendao Gaza izo Faransa yazirendao harma lesiwa la Komori la Maori la hatu ya nda ya kanti ya hanti zemeli za kijeshi zamisao maji zifusao maji wana wa Komori wala wao harme masiwa ya hatu yanu hauendelea harma lesiwa la Komori la Maori wandu ziwi mazamo mahu ya rende haya houle mengu yaliyo hobarini yaude mazamo yaliyo harma emipaka ya helesiwa lanzwani huendelea harma lesiwa la Maori eizo ufanyondo ya ufanyo de Faransa au mru ayonti ya lazimu rishirikiane da sinao ekangarambila nao za sibuzi eka kweli ngarambao za sibuzi siwa Komori eka sisi serikali ya Komori ngarambao kweli ndogo za sibuzi ye Faransa yesitendwa yarirenda ozo harme bahari ya hatu yangamizao wa Komori ya wao wa Komori awao wandu walavimu wanuzo na bao banamsulongo shikomori Amerike ngwao yabo ngwashiao ngwao yabo na Sonsuni yabo banuga moritaji Amerike ngwao yabo ngwachuawe shikomori hana mishinu ndongo wao shinu Amerike ngwao yabo ngwaishiao izo nambao ngwachuao katigabili ye Faransa ngwachuao ka enamna Rais Azali nyezingu mjomle pisa wa umuri enamna Rais Azali ya hunda le kilo ya hima harmaze mimbar zaho mkutano wa mengo minane harma ya Jumuiya ya Madola ya Subuti ya kabili wa ulimengu ula ya mba sinu mimi ni zambao sinu hazamba haluha ya Faransa ulimengu pia wishia izo Rais Azali ya hamba yatsuwa enkandu ya unradi ngoni hauka hatsuwa enkandu Rais Azali hatsuwa enkandu ya unradi ngoni Rais Azali enkandu ya ivaya kostumu ya ivaya wanda harma Jumuiya ya Madola kostumu ya unatengweni kostumu ya mwanamme ya Rumasaya kostumu ya mwana wa Twania yode kostumu Rais Azali ya ivaya wanda harma wa mkutano wa mingo minane wa Jumuiya ya Madola harmo mwazi uzili wa 25 hetare hinu ngartosao Rais Azali Asuman ngartosao Rais Azali Asuman heze kalma zaki nachengweni heze kalma zaki uwatwani heze kalma zaki ushuja Rais Azali
yasitekeleza harma ya Jumuiya ya Madola haugabili omzo mziro unu wahe Faransa ezidouka kinyume yao ndizo azali ya hamba ho hujardo kanti sina o wa Faransa walobanu ramba wanude ma premier parteneri wa hatu izole silo kinyume amduna dunia misime ngoni mwandu warawe dunia inu omfo wa mandamu rea hajara ujokuja ngarjo fapia shasisi ngargabilio ye Faransa armensi ato inu rambi raisa azaline sirkali ya hahe yohokaya kwezi raisa azali hutukuha hunalisada hujumaiso wahamba juzi harma mkutano harmaze mimbar hutukuha hunalisada lakini ndogo sila do hamba zila ba osikuna nyesa ye Faransa namba merde osikuna nyesa ye Faransa namba merde wansi jubanu gabwandu watabiha hata ukahari ngamtsamba twabiyambi basamba uka nyenzin ye Faransa nyenzin gabwandu watabiha hari abo tsamba twabiyambi